سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. May kabagayan ko kaguruhan yene makahadir si waktu ininen demikian yene me kapong tinaihan ko kamuridan gay jumu pakale sinasihat amban me nasihat me kaguruhante hajje pagsarang sukuro si Allah tabaraka wa ta'ala tiya pekitebi pinaabot si sangim ininen duksarta tiya pekitebi pinagtimuk-timuk ganta ngeddo ilmu dakabtang dui kabtang amban sinesip ne misara si palihalan yene kahajjihan sin Allah tabaraka wa ta'ala menjadi pandak misara asal kami tu bisi sumagawanin pegge tambal kabisikin subihit kahinangnu bang pakulangnu hinangnu in kabisinun nambahine sumagawanin dambua amban tambal kabisi subih usalnu in waktunun mula-mula bang pakai doannu yena ilmu atawanin tatungbasan amban Allah tabaraka wa ta'ala menjadi in kita bi subay in kette bilin pangatayan tabi mi umat Islam taraak kita bi Allah subhanahu wa ta'ala fa'asib dim ka Islam pegge agama na kita bi si agama Islam taraak kita bi Allah subhanahu wa ta'ala fa'asib dim ka Islam kompleto hatinan subay gay pene tabi in Islamin duk subay gay paglilay tabi subay apply tabi kemon tamanan tages tendi sabab wa isaiyan bisarakun niya kabtangan sin Allah tabaraka wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Painistrasin Allah tabaraka wa ta'ala magkulang maglabi si pagmaakulay yuduka ang kemon may kaguruhanin lu pakale-kale bang sa upama niya gay tumawa sa hawihun bisa ko dinaak kita biwi Allah subhanahu wa ta'ala paaset dim ka Islam kompleto sa inge in kahantang tendin pegge magsambahayang ni kita bi ilian pangandakan Islam bang niya sinte bi subay kita bi magjakat bang taabot bulan Ramadanin subay kita bi muaseh bang taabot bulan hajjiin bang niya sinte paghajji subay kita maghajji ko tabi sarahin ilian min tadde pinawajib si kita bi tidgalan bi mailumin amban saban ien ko tabi sarahin in Islamin gay manjari puwa tabi eddo tabi po onnen pagtaabot tengain atawa tugguin gay pinua awete atawa ineddo isab tengain pagtaabot tuggunin gay ineddo sumagawaan el subay lang kumte di kemon duk subay eddo tabi kemon ilien panganda akan sin Allah tabaraka wa ta'ala menjadi may umat Islam pegge kita bi umasek na kita bilim ka Islam duk sarta hininang nawe tebi kemon pangandakan si Islamin suri sab tinggalan tebi kemon panganlangan si Islam dumain nyadja tininggalan tenbin bang yene mamurafik itebihin atawa tininggalan tenbin yene mahapsibaran tenbin sumagawa nin kemon pamegesan sin Allah subhanahu wa ta'ala duk pamegesan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay fasalate bi sabab min bang hinang te biilien
in kasanyanganin tabis si kitabi kamundang amban illew dunya latun bang si illew akhirah. Mi ummat Islam in kitabi bang kita ipaasek dem ka Islam subay parihala dem ka Islam tindin. Duk subay pahajjate bi in ka Islam tindin. Gay kita bileman si manusia annaka. Duk gay kita bileman si saddi agama magpain we agama tindin agama Islam. Sabab min agama Islamin langke o gaaniya makalangke o amban iya. In agama Islamin agama yene agama karasul-rasulan dukkan nabi-nabihan ga'ani niya tinayma saddi agama malingkanin idu agama Islaminin subay pahakte di mga putin duk subay hak duk pahakte pangkemihin sabab min bangkite magkamali atawa bang haman-haman di niya waktu hinaman-haman dusab kita di duk niya waktu kinaibatan dusab kita di amban dunya lahat bang sa ilaw akhirah. Menjadi umat Islam, kinabayaan ko binistarahin, inepain makabatal sin ka-Islamin. Sabab nin kemon kakahinang duksugang ne, atawanin duk makabataliye. Subay ingat tebi bang ine makabatal sin ka-Islamin ang bandangan parangan, supaya kahalian we tebiruk supaya tumala kita di amban ilien tegge bang tahinang we tebirambuwa ambang song sinabut ilien matanin in ka Islam ten bin batal pain atawan sige ni batal kemon kakulangan in pagka Islam ten bin ina pag natagna amban makabatal sin ka Islam yani asyirku fi ibadatillah yani pagsakuto yani pag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Buwada pun in pag-syirik ininin ni umat Islam. Dan buwa amban sa hajji duse. Daran ni tabisara si kita di bangku inge in kahantang pag-syirikin. Dukbang sa inge, yani pangurong ni Allah subhanahu wa ta'ala. In manusia magsakuto mag-syirik si pag-ibadat ni. Si sinumbane. Duk si pagtaat na saddi Allah subhanahu wa ta'ala mas sakit ayat amban yene manunduk si pagsirik pain Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Benar in Allah subhanahu wa ta'ala gay inampun wa'ne sinesine manusia magsakutu si iye. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لقنمپن iya saddi amban syirik lesi kinabayaan wa'ne. Subay ingat tebi pahap in ayat ininen tawa pa in si manusia matay siya dem kasyirikan ga sa pagtaubat yan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'nanen manusia alay matay iya ubus magsyirik iya ga yatapagtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala indusene syirik legay pa intinayma o Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa nin bang niya dusene saddili adakala tinayma iya Allah subhanahu wa ta'ala inampun si iye adakala isab inadat iya Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa nin bang iya inadab gay pa in iya ligen duk gay pa in iya tattap dem narkali iyan mafhum sin ayat ininen. Duk ine pe ang bangkap dengan sin Allah subhanahu umat Islam ko ini ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala yene ni antahati wa'te bennal in pagsyirikin gay hati inampun wa Allah subhanahu wa ta'ala si manusia magsirik mate iya si pagsyirikan ni malingkan ni isa bangsa upama manusia alay yene dehelu amban kamatay ni tapagtaubat iya si Allah subhanahu wa ta'ala sampurna in pagtaubat nin iya ilien inampun Allah subhanahu wa ta'ala misal besab syirik. Sabab nin in dalil ten dumain keme sahabat
Umar ibn Khattab duk saddi fi amban iye bakas ta pagsyirik duk bakas makahinang duse hajja duse yene painte pagsirik sumagawa nen pegge iye magtaubat sampurna pagtaubat nen inam kunduya wi Allah subhanahu wa ta'ala luksarta ga peye matay kakahan ni Rasulullah alaihi wasallam wa iye dem surga ni demikian me balik Islam atawan me Christian buadapun maglagu may nisiruk kasyirik deh bang si pabalik magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala sampurna pagtaubat din inampun lisa fi Allah subhanahu wa ta'ala. In maksud ayat ininan ni umat Islam yani manusia mate iya si pagsyirikan ubus ga iya ta pagtaubat taabot si ilaw akhira gay inampun si iya indusya ni pagsirikilian. Hangkan nagsisiri pahalli tegge ininen dambuwa ambal sa hajja duse duk sa hajja kabinsanaan pangurong Allah subhanahu wa ta'ala yene duse pagsakutu ininen atawa duse pagsirik ininen sari du si pag-ibadatte duk sari du yene si pagduwe-duwete amban yene kakawasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala ili anamban pagsirik demikian amban ginisan may pagsirik kaya pa inne du'aul amwat mako kaya sinipate sa inge in kahantang ninyo kaya piw hakka kuburan me kapapuan nulu yu kaya piw hakka kakandangan me kausbahan nulu mako kaya kaampunan sisiyaduk mako kaya kalagpasan amban kalagpasan dunya latun bang si akhirah duk magnadar kaya sisiyeh duk damikian numbali kaya karna deh duk inepe numbali kaya lu si me jin atawanin sime tumalinting sime kapuno-punuhan duk sime kabatu-batuhan duk sime kasiuksiukan bang tahinang nuyen o ke orang buwa muslim sa bennal inka o batal sin ka islam nun labo ni keo si pagsirik si Allah subhanahu wa ta'ala si kadua amban iyan makabatal sin ka islam kaya fa inne من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا سنسينة نانية وإنه يعني أن ترى الله سبحانه وتعالى أن إلت ماكو يكأمبونا دوك ماكو يتابن دوك pagtawakkalanne ili en kufur fa mi ulamain sa inge upamanen maksud mundu yani mawruman kauhin Allah subhanahu wa ta'ala fa innu ga'niya yani makalagpas kau duk ga'niya makaligtas kau ang bankemon niya an haramala si budak dunya tumalingkanin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa mag-elet pekew ga kew mag-direct si Allah subhanahu wa ta'ala ga'de kau magtaus mako si Allah tabaraka wa ta'ala nyaddo pekew santo atawanin nyaddo pekew ine pa inno o kew santo atawa o kew puno atawa o kew batu pakuhanon de ko si Allah subhanahu wa ta'ala bang pain ko paligtas ne inhinang ili en umat Islam nisan sa niya an yene kakahinang nun Ase-asenon do Allah subhanahu wa ta'ala ga'niya manidkao sa dili in kasaan nulay pegge wae pekeo miha elletno duk wae pekeo miha pagsuhananno duk wae pekeo miha yene wasitanu antara sin Allah subhanahu wa ta'ala buadapun in Allah subhanahu wa ta'ala dinaakitawe ne maku duk tinayma wa ina impakutin bangka ni anil ikhlas karna sin Allah subhanahu wa ta'ala dumain ka Allah subhanahu wa ta'ala kapit si ipunne dumain ka Allah subhanahu wa ta'ala takale wa ina indissaranun sari du pabasag no ruksari du kemot no duksari duniyat no mafi katauhan ni Allah subhanahu wa ta'ala wae peke usubay magsuhan duk wae peke usubay miha ellet duk wae peke miha
samian antara nuruk antara sin Allah subhanahu wa ta'ala we peke ga magdere ili en umat Islam bang niya apakute si Allah subhanahu wa ta'ala dane ke mag eddo suhannu amban kemon pinapanjari ko ibarat ne me kasantu-santuhan lay atawa amban me kabato-batuhan lay atawa amban irene sa miyaan ili endam buwa amban labean sin kasiriknu bang hinang nulian sikatellu man lam yukaffir al-musyrikin aw shakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kufrun sine magpain we gay kafir atawanin gay musyrik sine magsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala kung painno si Bush atawa si Noynoy atawa si Erap atawa si Nepe painno rumainhep kafir si Erap miyaan atawa rumainhep musyrik si Bush miyaan atawa rumainhep magsakuto si Gloria miyaan atawa magduwe-duwe kyo si kakafir may mano siya iyan painno dakyo kafir ke si Bush mian atawa ini atawa kafir ke si Noynoy mian atawa ini paginabang si Muslim si mujarrad adya kyo magduwe-duwe atawa mujarrad adya kyo magsaksak amban kakafir may bangsa ilien dambuwa lusat amban kao kafir kyo pegge siya ilien asal klaro na si kite sinumbaren dumain Allah subhanahu wa ta'ala duk sinumbaren dumain yan magpapanjali sin pito lapis langit duk bulak duk dumain yan magpakallo duk magpapatay duk dumain makagees magpaligtas amban kemon kalinsanaan te kamun ng amban ilaw dunya lato bang sila wakira in me'manu siya en kafir ni siyan dahil kayo magsaksak panghukum ni siya dumain si kafir atawa dahil kayo magkanang-kanang siya dumain kafir tumagawa anin magdirect na kayo siya kafir may ibarat tadi saramian. Sikaampat, man i'taqada anna ghayra hadi Nabi sallallahu alayhi wa sallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghayrah ahsan min hukmihi kalladhi yufassilu hukm at-tawaghit ala hukmin fahuwa kafir. Sinesina mag-i'tikad wa bennal in hukuman din hukuman hininang wa'manu siya in lune ke kafir atawanin lune ke musyrik wa'hab amban hukuman yeni agama Islam atawahab amban hukuman yeni hukuman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innu hukuman konstitusyon yeni hininang wa'malakanyang pagtibukan wa'senator hab amban hukuman Rasul sallallahu alaihi wasallam atawa hukuman yana hininang wa United Nation hab amban hukuman sin Quran atawa hab amban hukuman sin kaulamaan yana salafus salih atawa hab amban hukuman yana sin Rasul sallallahu alaihi wasallam li ummat Islam bang kau dapat niat sa iyan sigay pe kau makahinang nirugay pe kau makapagtaid inniat muadda iliin duk saksi nu iliin agda we pa innu hap hukuman diliin dambua amban makakatirkao subay kitabi iyan pikir jadi pahap duk subay tulus akhlas kitabi tayma tebiyan hukuman sin islamin ga'te niya makalangkew in islamin iya taktap in malangkewin minsan te pinagtibuok kemon hukuman sibulak dunya tuga niya makaaturok ga niya makagees nungkaan duk nalian sin hukuman yene hukuman agama sin Allah subhanahu wa ta'ala in hukuman ten bin tabi sarahi dambuwa amban hukuman yene qat'iyun amban Allah subhanahu wa ta'ala yene hukuman salihatun fi kulli zamanin وفي كل مكان إن حكما إسلام من جاري پنغحكم سإنتج وقت سإنتج تمpat dumain ko may hukuman saddi amban hukuman Islam man jari adja silahat de pag-ubos silahat si karambuwa kayni man jari ili en dumain salahiya buwadapon in hukuman ten go itabis samyaan
minsan pe kewintag dem dunya, duk minsan pe ine kabaya, atau minsan pe nawali, baamu ne ke atawa andang in islamin manjari panghukumnu, duk magtep, duk islam kemon haramala, duk kemon paturun, amban kalangit-langitan, duk amban kemon problema, ta aku pa hukuman tebi in hukuman islam ini. Si kalima, man abghada shay'an mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi faqad khafar. Sine bunsi dan buah aja. Amban si ine pinangurung wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lu si Rasul sallallahu alaihi wasallam misan tekani annen hininang wa'na inhinayin. Kuing ya upamanin niya amban me ibadat atawanin amban me kasunnat-sunnatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magittifak me ulamain iyan amban Allah subhanahu wa ta'ala nukmi anasnya sarih amban Quran niki atawa amban hadis ubus pa innu asal hukuman ilian mean iyene gay ku katawaan si hukuman ilian sumagawa masih panhinangnu atawa masih pain iyane mi antenggahan nu sumagawa pun siya dakyo kuing ge umat Islam dalilin pegge dumain ke ilpag jihadin iyane kinabunsihan wa manusia dumain ke ilpag luwain kinabunsihan wa manusia dumain ke ilpag luwas lungsadin kinabunsihan wa manusia bangsa upama inzat pagjihad lay duk inzat pagluwa lay kinabunsihan wa bangsa manusia misan pe iya magjihad dami butahun misan pe iya magjihad iya na da milyon tahun masih pa in iye kafir tegge kinabunsihan wa na indambua pinawajib Allah subhanahu wa ta'ala lusi Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian kami karendihanin bangsa upama kinunsihan wadiin pagluwain pain bimisan kumagluwa sumagawanin way Allah subhanahu wa ta'ala magpagwa atawanin magpaturun atawanin magpaniain pagluwain yan buadapun makapagjawzana at jamag illa maganda makapagjawzana at jamag anak matattoe makapagjawzana at daamban mag-usbawaris pegge hinukum niya magluwain inen inden daily en misan pehatul wa nen ampat masih pa niya magduse sabab nen pegde kinabunsihan wene yene hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala pangurong wene si Rasul sallallahu alaihi wasallam kung tinaipo karendihan suday kampahap duk kung tinaipo kailahan suday kitay papatin amban yene pagjihad ininen minsan na kita bigay na hinang negay matuk ko siya yun sumagawa nenda negay kita binual-nual dukdane kitabi sa mian hekka peletob tabi atawa hekka pe komen tabi si Mesiya sa mian magluwas lungsad si Adam asin Allah subhanahu wa ta'ala buadapon in kakahinang delian tumawa usab kasinduhan dukmasi sabniya gay tumawa kasinduhan sumagawain in matamawain magtaid na kitabi buadapon gay matmawain subay patawa sa itagge kaam in makahatihin sumagawain bang painuwe ay basa miya ang suya katinaniya dambu amban bakas takare ko sa magawan da tabasaku in pagjihad ininen bakas nyepain inen pinaku ya Rasul sallallahu alaihi wasallam si waktu ne sa mian magmi'raj atau mag-isra yene nyeddo ye hukuman sin sambahayan pegge niya pinaku ya Allah niya painte pinaku ya Rasul sallallahu alaihi wasallam si Allah subhanahu wa ta'ala ka-apruban ko sambahayan dumain ka sambahayanin iyene tagna linimpo waktu ubus ngeba-ngeba mag-negotiate Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam tahinang sa iyene niya ang lima waktu ilian dinuhulan ni Allah subhanahu wa ta'ala iyene Nabi day Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubus si kadua amban pakune pakale ko day enda bakas tabasa ko amban misaran sin ulama magkailangan kita bisa tinahki atawanin sudah itinaman ng kitab. Pinaku ya Rasul sallallahu alaihi wasallam si waktu liyan gayne pinawajib sa umat na in pagjihadin.
Atawa gayna pinawajib si umat ni magbono antara Muslim duk kafir si magawanin fa intakale kun ga inapruba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'nanin ininin dambua amban. Yene sara pangurong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Panesting-nestingan kita di, duk panulay-nulayan kita di, bang sini amban kita mabasag in pag-iman ni, duk mabasag in pagparatsayanin, duk mabasag in katalawnin si Allah tabaraka wa ta'ala, kuya sa disaramiaan, da kita magkanang-kanang, duk da kita magduwe-duwe, dambuwa ayuan amban pinawajib Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in pagluwa may umat Islam, in pagluwa in may umat Islam, iyo tabet tagdem ayat gay manjari punasan mo. Bakas niya ngostyon si at budende. Tinex kwe ne pa inne we pinaniya o Allah subhanahu wa ta'ala. In ayat pagluwain buadapon in pagluwain inen danan makapagpulakkanat. Danan tapagtiman in amag kalsahin. Danan tapag yani ambulda in amag esebin. Ine sambung kusiyehin. Subay kau tinalaw si Allah subhanahu wa ta'ala intilaw nuyuin bid'ah intilaw nuyuin gata sila wa siya sahabat sahabat na siya manusia puwag ang Rasul sallallahu alaihi wa sallam intilaw nuyuin makadilikaw subay kau mag-istighfar subay kau makukampunan si Allah subhanahu wa ta'ala bangka ni annun alim kau hukuman ilian subay hadya pag-istighfar nun bangka ni annun awam kau hangkan tilawno subay kau makusag istighfar kalu-kalu sa miyaan kau awam kau iyan may umat Islam ilian dambuak talukis yung mandari punasan tili sumagawanin bang sa upama kawa kau lambuak dende hangkan gay kau baya magluwa pagge bunsi kau kabahagian iyan ilwa'nun amban iyan gomasin illano atawanin bunsi kau kabahagian mangne mahangin illanon lusi luma alwa'nu day bunsi kau tabahagi innapakahin benanin kauga kau talamut amban hukuman inoy kafir sumagawanin talamut pain kau sa hajja duse pain na ulamain ina karapatan nun o kau ramua dende megas elanu bang iya baya mag-anda duwe buwakagesiye ina karapatan nun o kau rambua dende ngurungan dictate si elanu pasaran pag-anda duwe buwadapun kau bang bayanu si elanu sa iyan dusak baya dende si elanu in mabaya mag-elahin we'e karindehanten din mag-ella misan kolonos Christian misan Bengali misan Pakistan misan bangsa ine pegge yusap ime karilahanten din misan takite sa amyaan negay sa pinag-anda we'e isang mag-anda yana inme miyaan karilahanten pegge tinalew isap si andare pegge in masubulin si waktu zaman ko ito kulang hangkan na hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pinahek kawai na in karendehanin, dukulang in kalalahanin, sabab din pagkarendehin magluwa. Bangsa upama miyan pinagsamdi wa Allah subhanahu wa ta'ala, in lillahin mahikahin, indendehin, sa miyaan makulangin sa ingayin te kahantang sin dunyatin din. Meka sa gay mag-agad, duk meka sa gay magdelin, duk meka sa gay magbono, we sa iyan ni kahantangin, kulang ni sa amian misan duhati dendehin mahullo bang niya kras danganin magtaw sa sipa magsuntok saban dambuwa denderu na meke sa amian bang sa upama indendehin makulangin ne impong sinaay ko karendehan da ka am yene magduerius ukwan ininen misan ku inge sa amian kasakkalbi duk misan ku inge sa amian kabunsibi suway keddeman bine duk suway ne kambaya sabab nin daran tadi saraku in kaellum si dunyahin pandak dumakalandok buadapun in kaellum si akhirahin tala manamalan in kaellum si dunyahin inungan ka magdambuaruk elamuin hapsugod na 40 tahun tamanantahan atawa pasobrah billahi buadapun banghap yan ang mag-ibadat nun dukhap in pagluwa nun dukhap sa amian yan pakikituwa nun si Allah nun
maglimaya ka am jan surga atin Allah subhanahu wa ta'ala gayne ka magkabahi laiduk gayne ka magkasaki laiduk gayne ka magkawiskin misan pe kuinge bunsino magluwa ni ummat Islam masih pa inkaw pinaluan ni Allah subhanahu wa ta'ala iyan hurul in kinatinnahan ni bangsa kailahan iyan renda sa miyan magtapid mo si bulat dunya kingkingen adda tantu iyan insahaya mataelewin pasew dukbang makapetpa iyan da petpa adda si miyan tahik yun tantu in tahikin sa miyan gaynam dalmanis iyan inluwabin dumain ko mi luwa tu si bulan dunya misan pe kuinge potene pagtaabot mi alimem bahangi pagtaabot 10 bahangi masi ngogos du atawa misan pe kuinge kahabaranne pagtaabot tag-anak dambua abi tello nugtus du ili en ummat Islam suwe pikil den bin suwe ikte mag-giveaway si me kailahan di ka am me karendihanin duk suwe ka am tawhat si me kailahan di ada kala ko sabi sarahin makahinang adjaduse magparental magkasakasa magtext sampai sa amihan magkasuwa sampai tahinang ne iyan ay gay patut hininangin iliyan makaproblema hinduk iyan makasasewin labo anu keelanun magdenarka peggay kaubaya sa amihan maghinang clear danan keelanun sa aminadap duk danan peelanun gihap pagkaanen si may bagay-bagay na peggay magzina sabi amihan danan pa inilanon gihap at karen pagpili mag-text minsan doon sa telo magkukub dem man tama si mag-text na reply iyan reply sin kinasahan nila sine kabayaan no elanon mag-asek surga duk sine kabayaan no elanon tino at karen dukhat pamikirin pagbaya kiubang iya magluwa gahit niya iyan miyaan kabayaan tibangge kabayaan tibi illallahin hati kilanen na bang kita ibaya hati kilanten bin subay gi sa tabi bang du sabge makalaiye duk bang du sab tagi esne na kaamin dendehin baya di bekam pegge ko ida disarahin yene in kailluman dunyahin pandak du buada pun mangtabot sila akhirah mi sampai kunni kabaya di bang ta surga in illan lay Allah subhanahu wa ta'ala kau masih pinaandahan ni Allah subhanahu wa ta'ala puas billahi ina sumobra waktuhin minit magmaafkan mga tabisrak kay untul do mga tabisrak la isulan si sara sin Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh